Msebenzi Wethu Lungza no Boyzin ay sebaphethe skinny ay sebaphethe number yeah sebafuna ukujayivisa abantu bathi Msebenzi Wethu loyo siyadala umsebenzi wethu yendoda siyabuya umsebenzi wethu yendoda siyakhipha isipansi sethu yendoda siyakhipha isipansi sethu yendoda Msebenzi wethu uyayikhulume abona vele sebaqolise nale number vele iyayiphakame nale biya vele sayithokoze Msebenzi wethu uyasikhulume abona vele sebaqolise nale number vele iyayiphakame nale biya vele sayithokoze Msebenzi wethu uyayikhulume abona vele sebaqolise nale number vele iyayiphakame nale biya vele sayithokoze Msebenzi wethu uyasikhulume abona vele sebaqolise nale number vele iyayiphakame nale biya vele sayithokoze 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 ayelelelele ay ushintshiza phe Mavuthela uphethe isiginqi jayivisa abantu Msebenzi Wethu Lungza no Boyzin ay sebaphethe isiginqi ay sebaphethe number yeah sebafuna ukujayivisa abantu bathi Msebenzi Wethu loyo umsebenzi wethu yendoda siyabuya umsebenzi wethu yendoda siyakhipha isipansi sethu yendoda siyakhipha isipansi sethu yendoda siyakhala umsebenzi wethu yendoda siyabuya umsebenzi wethu yendoda siyakhipha isipansi sethu yendoda siyakhipha isipansi sethu yendoda ay ushintshiza phe Mavuthela uphethe isiginqi jayivisa abantu Msebenzi Wethu Lungza no Boyzin ay sebaphethe isiginqi ay sebaphethe number yeah sebafuna ukujayivisa abantu bathi Msebenzi Wethu loyo Msebenzi wethu uyayikhulume abona vele sebaqolise nale number vele iyayiphakame nale biya vele sayithokoze Msebenzi wethu uyasikhulume abona vele sebaqolise nale number vele iyayiphakame nale biya vele sayithokoze Msebenzi wethu uyayikhulume abona vele sebaqolise nale number vele iyayiphakame nale biya vele sayithokoze Msebenzi wethu uyasikhulume abona vele sebaqolise nale number vele iyayiphakame nale biya vele sayithokoze 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 nale biya vele sayithokoze